long bang ben putot meeting do tu lang pu sedang isi alam nang klang rang do jongsi kumane tum hapu Meghalaya ben Ladakh Assam na kedua ninghang la ben Assam alu kedua tum jongsi Meghalaya aninghang kedua kedam ninghang boleh lang tum ban khangrat ning duk lo la bang ke nil tum ke chikro do dekte we have our own constitutional boundary which the both state government have to accept. If the both governments doesn't accept the constitutional boundary which we have right now, create a ruckus, and as we have already experienced that there have been many sporadic incidents around here, and it can escalate in a further in coming days. Now, our concern is if our land will be transferred to Meghalaya, then I can sure say that the situation will get worse, and it might be the same situation like in Manipur, and we are afraid of the lives of our people and the properties of our people. I once again request both the government to just stick by the constitutional boundary which we existingly have. Thank you. Bangke, Council alam hendak explain dulu. The council view bangsi, ka explain dulu. Council view ke rada view lo. Itu ke insisi tapi dekhe. Itu ke 1951 aningkan notification ki pia boundary si ke kroy ke hang aga prek hang dawe bangsi itu malong wang ore lasi council ana tupen ke letung ke la constitutional boundary 1951 definition ki pi la sorting si letung ke otipo atheke la so same boundary 1969 ta publication thulelo Meghalaya as autonomous state hala bangsu huta jokche pudunde Meghalaya pen lana hongoton ke ong lana MLA ke ong lana minister ke ong jokche pudunde choklo busi pu puthot full fledged state ki pi 1971 hala bangsu hutta la bangso boundary bangke hala bangsu hutta jokche pudunde apar kon batai ki thom claim de rafi ke jokche puduna bang de report la bangso boundary ke thir lo gente lasi la so boundary phansi kal bang lo ra de chini ala pen ke lana khelam pedam ju ditia bang ke ne tuming dong de athe lake border sor phan le kapasik sakso gali khelam pedam ju pu dang de da karbiang long ta constituency ner kebelong bang suring ko rai sia chumbang do Meghalaya ta fikar bido lasir Ladakh ko pinne a problem du kok lodang te halatu nang sungun tawre reti lasi kaching wa ju je tikke kanang ni lele konsol du mu kaching wa ju kok ben lar pha rada chi kroisa lele berela seta kaching India government pe nak break a notification pipe tikke la non a boundary abangke a kanang ni laelo council na tupen kipudun alangke border cross pen development ang people development ang pen pachi bhongin nang ni voter list ang pachi nang cross pen high claim nang ni sarkar ang tupen si ki claim bulo daga sarkar basi pachi rulo lo lasi la high bangke boundary chi cross seroy nang ne na tunga chi duwe no le tunga chi duwe no na kuke mo hala ka chi wa tang tetik Ting sa jika pini la som mai ki pon la lot sure la pen hala solong nang li ko pipi min up topic ko pisi tan no la pen reply ko pisi nang pani pi kali than paju long le derlo nilimu penal tu mana ka than alam hai hui le thon ke than do ala hai alam ke than paju long le derlo la sini ni tamang hulo council isi aman ki thedum Karbiang Autonomous Council 6 schedule pen CB council a view anta long le pulu tante Ladakh mane kaching kicing wai ke laga hok belo lasi laso committee ko ansi
jarmu ke pin pen akam papi chun jima bangke la bangke putih lo la ke manghu memelo i bitanga dim sa meeting dengan tu i bitanga mini sa yang long arat lam ka chitan du ke pa julong senak pu sinang pu dunang ke ni je nang nilo pulang tum turong ke apa sih dah ka ke ni tum tam mang ha wes penis cini lo nonili ladak lokal tum thorpak tham khewer potsi PCR ke pidan nak pu hai hachot la talang tum ki krem ke dama odor body language pen cini lo tum ke kipikang tung lo athema pini peneli so na mai ki dun long batai ni lo tadi krep hi hachilong first regional committee meeting Pinewood Hotel konvensional konvensi dulu kalau daktar tum la somsi wilo lada karbiang long pen kasih pernah korte rumah ke hang ponet karbiang long karbia rong asar mangke nuta hang he seni hadak pudun lo lake injustice lo lake oinai lo itu pan cumang tuma rong kesar do karbi tuma rong sarna hang he pilo so lahai alang tuma order dor ke klem da ma order mencini lo lake alang tuma bang kipikang tum dulu Haili dak lokal etum thorpa gawer kham khewer posi openly non marki puhai chot la declare hai chot lasin etum ke aprang de pulo etum ke mekhaya pen border lang ko chi bohong awe etum ke long ita awe nang pi nang pipe we have nothing to get and will nothing to give to mekhaya